Amen. Amen. But masa ngila kufanele ngazi ukuthi la sekulokhanya izwi uNkulunkulu seliyangitshela seliyangazisa ukuthi le nto beyenza beyirong. Beyirong. And yonke into oyenzayo inama consequences. Yonke into oyenzayo inamba zalwane. Consequences. Because labantwana usuhlala nabo. Labantwana uzukwazi ukufundisa konke. As a single parent, ngiyakwazi ukufundisa yonke into. And akhona izinto onayifundisa abazifunda ku structure. Abasifunda nje family. With how to handle umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uhandlisha kanjani? Umuntu wesilisa. Nomuntu wesifazane umhandlisha kanjani? Umuntu wesifazane, umuntu wesilisa abenzalwane. Hallelujah. Ukufunda la. That's why nami ngitshela kukancane ukuthi intombazane mayikhula uyithathe ushade naye. Amen. Uyithathe ushade naye. Into azoyiletha emzini wakho yilento eyifunde kubo. Amen. Hallelujah. Uyabona ufuna ubona kahle. Mase kufika umuntu wesifazane sewushadile. Mawubona ikhaya lakho ukuthi linje amabuka kubo ukuthi kunjani. Uzothola ukuthi izinto eziningi ezila ubuye nazo kuphi kubo. Amen bazalwane. Omunye uthola ukuthi umuntu ubuye nazo vele kwi-structure swini. Kwi-structure sidibikile. Yonke into eyenzayo is a shame. Yonke into eyenzayo iyihlala. Yonke into eyenzayo njani? Uma ngihlangana naye nje lapha wazi ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa bayafana. Ubathatha ngendlela enjani? Efanayo. Ngizokwenza an example. Singamadoda sihlezi siyaxoxa yimi ngihamba ngiyoxoxa noShabalala noma ngithi ngiyoxoxa ngabiza isibongo Sunday. Akithi ngiyoxoxa noNene nguzulu ngiyoxoxa nobani? Nonene. Ngihamba nonkosikazi wami. Kodwa ngiyoxoxa nobani? Nonene. Umuntu ofundiswe ekhaya uyazi ukuthi masihlezi sixoxa mina nonene uzulu nonene siyaxoxa. Umuntu wesifazane mayefuna ukungena akakwazi vela ukunqaka indaba seyinqaka nje because akukho endleleni right yesibazalwane. Kodwa mangabe behlala ekhaya ukuthi owesifazane mamu wakhe approacha kanjani kwakwakhe abenzalwane bekazofunda ukuthi don't approach umuntu wesilisa anyhow. Similar nomuntu wesilisa aka-approach umuntu wesifazane anyhow. Kunendlela yokum-approach abenzalwane. Lezinto ayifundiswa kodwa uzifunda kuphi? Ekhaya. Manje my question is if owakho umntwana umtholele ngaphandle umkhulisa wedwa singile iliphi ikhaya yena azolakha? Iliphi ikhaya yena balahleka abantu bacipha nje abantu kwenzakalani ngoba kushaya umuntu la kuyafundiswa nje abantu baxoxwa yini? Abantu baxoxwa yini? Laleni bazalwane siyakuphila siyakhona bamalinde. uNkulunkulu expecte ukuthi makhululwa ngebandla kukhulunywe ngama-families. Amen bazalwane. Makhululwa ngebandla ibandla fanele kube yinto yakho yini? Ama-families. Hayi into yakhiwe ama-individuals. Amen bazalwane. Because uNkulunkulu uqala ukurecognize ibandla nge-family. Angazi mina ngizwa yini? Qala ngani? Nge-family. That's why iBhayibheli sizofunda asifundeni futhi 1 Timothy. Asifundeni. First Timothy chapter 3 verse 14. Kodwa ungakafiki 14 qala ku-1. Likholekile lelizwe lithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi. Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unxanela umsebenzi omuhle. Ufuna umsebenzi omuhle lo. Ngakho ke umbonisi umelwe abe ngongasolekile
ngongasolekiyo ya indoda emfazi munye kube indoda emfazi munye umholi okhulunywa ngaye kube abe ngozikhuzayo abe umuntu osikhuzayo osithibayo amen oqondileyo abe umuntu oqondileyo oziphatha ngokufaneleyo osiphatha ngokufaneleyo ongenisa izihambi onesu lokufundisa kube ongesili iqhwele lewayini kube ongesisi silwi ongasiyo umuntu othanda ukulwa kepha omnene umuntu nje odlekayo yabona ongaxabaniyo hayi umuntu oyisili nje uxabana obangumsindi kube onganxaneli imali ungabe umuntu onqanela ini because ngeke ungani umsebenzi kaNkulunkulu kanhliziyo yakusemalini kube ophatha kahle indlu yakhe fanele kube umuntu ophatha kahle ini bazalwane ophatha kahle ini kube abantwana bakhe bemthobele ngenhlonipho yonke uyabona ukuthi uNkulunkulu uyasifuna le structure amen bazalwane abantwana bakhe bemhlonipha ngani funda sibili bemhlonipha ngani awusazi ukufunda abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke inhlonipho nalana bazalwane abantwana inhlonipho bayifunda from the mother inhlonipho baba angazi bona ngizwa yini bayifunda from the mother inhlonipha no baba inhlonipha that's where they learn irrespect amen bazalwane amen yila befunda khona ini inhlonipho khona amen ababahlalisanga laba abafundisi ababateacher kodwa babuka idrama ehlala idlala phakathi kwabo every day usuku nesuku bephila nobaba nomama usuku nosuku bayabuka ukuthi kwenzeka nobaba bayitreat abantwana bakhe bamantombazana amen bazalwane bayafunda babafana ukuthi intombazana itreatwa kanjalo nemisebenzi because bazalwane lento iba yi-mess lento umuntu ongakhulelanga ku-structure amen bazalwane umuntu ongakhulelanga ku-structure kahle akabi i-material yomshado angazi mina ngizwe yini akabi i-material yani ibe yena ngapho njani yomfuno ibe yena ngapho njani but akanawo ama-qualities akanawo ama-skills asemshadweni yinda ukhulele ohlakeni olwephukile do you know you people of God ukuthi umuntu othola umntwana eyintombazana mayekhuluma nesoka lakhe noma ekhuluma nomunye umfana ukhuluma noma kanjani ngamtshela manje ukuthi uyamnyela vele fanele athini ngoba akukho la ifunde khona uyamnyela lo ukhuluma phambi kwabantwana bakhe mhlawumbe manje baba wakho wena mnike imali yesinkwa mayebuya lapho uthi akanami ukuthi uyamnyela lo umntwana ufunda ukuthini umntwana ukuthi umuntu wesilisa uphendulwa kanjani so akasiyi material yakuphi emshadweni akasiyi material yasemshadweni and njengoba akhulela lo mama naye fanele abambe ngamazinyo ezama indaba yokubakhulisa akanazi isikhathi sabo sokuthi bakhule phambi kwakhe amen bazalwane yokuthi bakhule kuphi phambi kwakhe so njengoba ngesikhathi bakhule phambi kwakhe uyambona umuntu okhule ungekho umuntu omfundisayo imento phambi kwakhe bona amabhodo ogezayo bona uyadlulisa nje amabhodo uthi mawuthi uyafika umuntu wesizwe uyabheka endlini uyatrefastereni kunolweni bezoyifunda uyabheka endlini kunolweni angikhulumi ngowesifazane kuphela nomfana wesilisa nomfana eqina endlini bayifunda lento ngesikhathi behlezi nobani nomama amen hallelujah now lakukhumbula ukuthi sikhuluma ngebandla sikhuluma ngani bazalwane sicorrect izinto ngebandleni ukuthi ebandleni kufanele ngabe zihamba kanjani lalela bazalwane khona izinto
khona izinto ezaziwumthetho eBhayibhelini esiwumthetho. Omunye umthetho wokufundisa nje abantwana. Noma ukuthi abantwana bathi uma umntwana esedlulondile wahlule ukubehave. Amen. iBhayibheli umthetho ke mawusha umthetho une udimanda lento edimanda uyayidimanda nje. Uyayidimanda mawuhlule